Adika alak apeli rondona aku si sada landek lalit gendangna gawah-gawah nambahin orang yang ngencan natap teman redalan si gandengan aku mentu-lentu bagi tua-tua tenahkan malam minggu ebi adika alak apeli rondona aku si sada landek lalit gendangna gawah-gawah nambahi orang yang ngencan natap teman redalan si gandengan aku mentu-lentu bagi tua-tua tenahkan. Terang bulan ampar bintang di atas langit meganjang ku ingat kena uturan lalap kelak ku terbayang amin dau kita siram pakai parlawit simelang terang bulan ampar bintang di atas langit meganjang ku ingat kena uturan lalap kelak ku terbayang amin dau kita siram pakai parlawit simelang pagi-pagi pukul siwa sinabung bue ke tanah sadawari kam lagu indah setahun bakal dekatna terang bulan ampar bintang di atas langit meganjang ku ingat kena uturan terang bulan ampar bintang di atas langit meganjang ku ingat kena uturan lalap kelak ku terbayang amin dau kita siram pakai parlawit simelang pagi-pagi pukul siwa sinabung bue ke tanah sadawari kam lagu indah setahun bakal dekatna terang bulan ampar bintang di atas langit meganjang ku ingat kena uturan lalap kelak ku terbayang amin dau kita siram pakai parlawit simelang
lompat tanpa menggogol. Labu-labu tupai iaman bantap karina. Ulah kalaruk karindu kam silimang rega. Bagaimana sorana man silimang rega. Bagaimana sorana man bantap karina. Labu-labu tupai iaman bantap karina. Ulah kalaruk karindu kam silimang rega. Bagaimana sorana man bantap karina. Bagaimana sorana man bantap karina. Hiya, hai lagu berikutnya menkam turang kami beruteringan mencele-celita manisku. Sekelenda, mari ku tengah kamras pasangan do Usman Ginting. Maka bawa kendus ada lagu sir judul Pas-Pas. Laki tik salah galangsa. Pasia. Menkam cerita beten kami. Palo.
Iya.